हेलो छोरी। हजुर मम्मा। के रे तिमीलाई अनि कर्पूर गौरम करुणावतारम भन्ने भजन पनि गाउन आउँछ? आउँछ। लगाइदिन्छु त। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। तुमेव माता च पिता तुमेव सर्वं मम देव देव। होइन अब यहाँभन्दा बढी आउँदैन? ओहो कति राम्रो राम्रो भजन कसले सिकाउनुहुन्छ तिमीलाई यति राम्रो राम्रो भजन? सुशीला टिचरले। ओहो कति राम्रो राम्रो कुरा सिकाउनुहुन्छ टिचरले। पनि आउँछ। हो लगाइदिन्छु त आशुतोष पख।